ada Al Artis New Pandandawa. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. The best-nya New Pandawa. Dulu kau dambakan, setelah kau dapati cinta setulus murni, kini kau tinggal pergi. Ku merana sendiri, kenyataan ini mengapa terjadi. New Pandawa. tinggal pergi.
Iya. Adiki tolong. Kenapa? Nenek saya hilang. Ede. Nenek saya hilang Adiki. Ede. Ya Allah. Tadi Cak. lagi joget di sini nenek saya. Sampai Tadinya mau kaget. saya jual di lampu merah. Dikira gantungan kunci atau apa? Nenek Iya. saya udah dandan cantik-cantik jadi Ki. Kos gitu cantiknya. Iya. Goreng nakumahanya. Pengen nonjokan ya delengnya. Kangenin. Kenapa itu jadi pindah lokasi? Pantesan Om Kijut. Gimana? Kenapa? Pantesan Om Kijut kaget. Kenapa Iya beneran sih? kaget. Tadi siang Iya. Ya ilaha Eta illallah. bukan ini kos gitu. Iya emang nenek saya sedikit ganjen. Rada Pak. longlo. Iya nenek saya sedikit ganjen. Long, long. Maaf. Eta mah Pasti long-long. minta duit ya minta duit. Tah. Gue nih rada longlo gitu nini teh. Heeh. Ganjen deui. Ngomong apa sih? Hah? Eta ngomong naon Teu eta? nyaho teuing. Naon. Hah? Ya Allah teuing. Can bayar. Jangan sia. marah-marah. Dirayu dong pengantennya dirayu. Ah iya bener dirayu. Ya nganggo buat beli ini Nah. gitu ah. Buat Aduh. Om Kijut. Iya siap. Perasaan seoleng-olengnya Mas Ahmad juga nggak bakalan mau sama yang kayak gitu. Silakan Nah, Adiki itu tolong dia. suruh pulang nenek saya Adiki. Ide ora bae. Kaget tadi siang tuh Kenapa? Anjal tuh cuman calling ada Eva Meliana, Meliana, bener. Desi Ayunda, Iya. Tania Amanda, terus ada Nia Bohai, Nia Bohai, satu Nopi lagi siapa? PC. Oh, Nopi Kenapa PC. sekarang ada Rasti? Ya Allah teuing. Ieu nu longlo nu sendi ieu nu longlo ieu. Tah syukur mampus. Pupusnya, Pepes. pupus ketupat Pupus. dong. Dogna pepes hiji. Syukur teh. Aduh, bakal mau lengkap ya produksi. Aduh Gusti nu agung. Aduh ampun. Ieu saha sebenarnya saha ieu teh? Hei, Mikna mana Mikna? Halo, perkenalkan. Kalau siang aku Rasti. Iya, Kalau malam Rasti. Astagfirullahaladzim ya Allah. Biasa 5.000 ngagoler. Jadi, orang cantilan anu nuju hamil muda sing loba amit-amitnya Bu. Amit-amit cabang olahraga. Cabang bayi. Hah? Olahraga. Da moal daekeun bayina kos kieu mah. Yalah. Ternyata. Hei, kamu tahu nggak sekarang? Sekarang apa? Ya, Sekarang hari Aku- Minggu. aku merasa bahagia. Bahagia. Kepada teteh pengantin, pengantin. Saha namina? Semoga samawa. Si Samawa. Gelis jeung si Kasep. Saha ngaranna atuh ari jelema teh? Haduh, ti isuk teu apal keneh bae. Tah. Mulana ge tong ngadaharan wetong. Mugi-mugi sing awet-awet. Teteh. Nya, Neng Isye. Oh, Neng. Neng Isye. Sana. Isye. Susu. Oh, iso. Neng Isye. Oh, Neng iso jeung Aa. Ahmad. Ahmad. Alhamdulillah. Nuhun teteh sing awet-awet sing langgeng. Amin. Mugi-mugi lamun gaduh putra lalaki heula. Panduing teh dianggap deui di dieu. Aduh, hayang supaya ageh nyunatan gitu Eta anjal. maksud teh. Manehna hirup keneh teu. Aduh ampun Gusti nu agung. Om Ieu Kijut. manusia kos kieu-kieu Pak Rasdi teuing. terima kasih Alhamdulillah. sudah melengkapi bahagianya Anjal yang tengah berbahagia penuh dengan Betul. cinta. Semoga berbahagia selalu buat Amin. Anjal sekeluarga. Ya.